Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the guy Mr. Post. I'm big fan. No, of course, obviously, I'm gonna call link on also go Mr. Post. Tell will link na Ben Mangan the president. Yeah, so previously I'm sure of course I'm figure enter a video la of course Ben Mangan kahle ingavula ku so seletela usungove. Yeah, so enzaka that post of course loko afika posta usungove and you know the big fan. Yeah, usungove Mr. Post, as you can see. After an hour if I posted that post, as you can see kwa ifetsa ku champion never challenge. Utabosa kuze kuya kuyovala. Vose a hinyiko swo tsaleriwa. I think maybe it's around December and as you can see, this one I've show. Man, but I'm sure I see show my English speaking. So the guys are no gear, look Vavavin, look what they get in because if I got champion never challenge, we in the line one, so which means we started mentioning that comes so Mr. Post, yena champion, a challenge, which obviously statement show false, we are in Karwash one. Komandele mukuma ku uva ku Thovini uzishwana the big fan leti nga kusuhana usungove Steven ku digeni. So before ngena havunzena I feel like the big fans ta usungove Mr. Post avana control like over usungove ku va nga n'wi ku a nga ndla yini or yini at each time vo follow hi leswi ni swi vonisaka swona mayikona mhaka leyi. Yeah, because in terms of champion for now we cannot say ku usungove champion because hi nga compare for this year 2024 another project leti nga huma of course ya hinkwavo feature win a yi humini ya DJ Gift tlhe ku huma na Hlavu Sarah Boss hi swi vona ku hi tinte hi kwini and the track leti of course ti nga tirha kahle ti humetele kwini hi swi vona ku ta Hlavu hi kona hala ku nga tirhiwa ngopfu kona hi chika ya ka 2023 in overall hi kulula ntiyisi 2023 a ku nga na competition between Usungove Mr. Post na Ben Mangan loko ni langutiseni mina because I mean like Ben Mangan standards Ben Mangan xi ri way too high compared to project ya Usungove Mr. Post ya marimba ni languta level. So kahle project ya Usungove Mr. Post kahle ya marimba hi ngo I compete na ya Dr. Joyce Reman not ya Ben Mangan. Ya Ben Mangan it was way beyond guys because that project Lungo even above album ya Malambane because even hit ya Mthondolovane you can hear that hit better than Malambane like Ben Mangan I go vuya 2023 so ku hava lexi ku sweswiwa for now hi ku Usungove i champion. That's what ku ri khari mi kha mi sure ku mo cheka my analysis ni loko kombisa ku Usungove i bongo because yo bukuteriwa hi leswi nga fika swi endleke kusukela ka Mthondolovane yo fika bukuteriwa so hi hlamula Usungove yi vuya yi miyela because a ya ha na power nyana loko se ku ri fika huma album ya DJ Gift a ya ha na power nyana ku yi kha yi kombisa ku ya swisin'wasing'wa swa Vahlavu laha swi ta endlela ku swi na power mara endzhaku ka mavhiki swi ta tikomba ku project ya DJ Gift leyi va nga yi humisa yo yi nga na power unfortunately a swa ha tikombangi swi tikombi na ku naswona swi nga swi heti matimba Usungove yi vheta yi ku wini mayikona mhaka leyi. So hi sweswo leswiwa ku va ndlela yo va a ti thova big fan ya Usungove Mr. Post and loko that's why ni ri ku endle ka this analysis ku kombisa ku statement xa yena lexiwa a nge xi backup like i hava ti-facts to va a swi backup swilo leswi a nga swi tsala so ku twa ku vava swi vuli ku kokeni kwa ku tika mayikona mhaka leyi. So loko ku ri a ri na influence mina a ni ta vula loko for now a xa best ku vulavula na Usungove Mr. Post va yi lunghisa because the more a miyelets the more na ku languta in terms of relevance yi va yi kha yi ya low hi ku vona ka mina ku sweswi na hi yimela swin'wana hi kota ku ndla proper analysis maybe ta ndla vlog siku rin'wana leswi va kha ni swi vonisaka swona mara hayi vona va le ku boweni swi le ku tikeni hambi ri zama ku ignora guys Mr. Post iyo swa vava swi le ku vaveni loko ku ri a ni ri okay. Yeah, of course ta kha hetela hi video clip ya Valentino of course i n'wana i Mr. Jambatani a ri ku chayeni le ka Severa Peresarangani xi blind de mi twana.